nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos tumibiyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong ayat ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak Tilagip mo jak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong ayat ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damong ayat ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak iti umuna aragsak Di mo kad malagti Day diinda panagmay maysa Sirok na slag abulan lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Itak mariknan Barak day taayan Di ka man nagkitaki Pamraya aglain ka ay ayat
karaan nagimnasan sadyay na inyaplasan itiinta pagidaan sadyay anay matangan pakabuklan ang pagpatpatayan ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa patak hadan tuken ka nusikat umununa para kanya jak tumaramid day taken ka para kanya jak tumaramid day taken ka Diyang mailadawan to'y riknak Palalo nga ayat ti marikrik-nak Saan nakamauma Amang buy-buya ladawan O ayat ko Saan ko amalapdan to'y riknak Diyak magawidan tumrem aluluwak Kapot raksa Anak pa ito maagiyaman na Panangawat mo kaniya Awan makaartap kinaragsa Ken kinaong biti narikmat Keksap aita Awan patinggana Iti sinangal tanga ayan ayan Diyak mailadawan to'y riknak Palalo nga ayat di marikrik-nak Saan at amauma Amang buy-buya ladawan O ayat ko Saan ko amalapdan to'y riknak Diyak magawidan tumrem aluluwak Kapot ragsa Anak pa ito magiyamanat Panangawat mo kaniya Awan makaarta ka kinaragsa Ken kinaong biti darikmat Keksap aita Awan patinggana Iti sinangal tanga ayan ayan Agkakasamit karin-karin Anak balin asaksi